mwese mwarebye aho bafungura imikino mpuzamahanga ya Olympique, imikino myiza cyane. Kureba abakina imikino itandukanye muri iri rushanwa byatera abana benshi barimo gukura kwifuza kuba nk'abariya bakinnyi. Bafite ingufu nyinshi cyane kandi n'abahanga mu byo bakora. Ese aba bakinnyi twishimira ko bazi kwiruka kurusha abandi bantu bose bo mu isi, haba ku maguru cyangwa ku igare, ndetse n'abakina iyindi mikino, bose babaye batabishobozwa n'ubuhanga n'ingufu zabo, ahubwo bakaba banywa, barya cyangwa bitera ibibatera ingufu ubusanzwe batabona. Ubu buhanga n'ubushobozi bwose babaye babukura mu nshinge, mu byo kurya cyangwa ibindi biterambaraga byose bitemewe mu marushanwa. None amashyirahamwe ashinzwe imikino mu bihugu tuzi bikomeye muri siporo zitandukanye abaye afasha abakinnyi b'ibyo bihugu kubona imiti n'ibindi biterambaraga bituma umuntu akora ibikorwa ubusanzwe atakora atanyoye iyo miti. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Kuva mu 1960 ikigo mpuzamahanga gishinzwe kurwanya ikoreshwa ry'imiti n'ibiribwa cyangwa ibinyobwa byongerera ingufu zitari kamera bakora siporo rimaze kubarura abakina umukino wo gusiganwa ku maguru 8,000 bose bafashe iyo miti. Aba ni abasiganwa ku maguru bonyine, kandi mu mikino yose habamo ikoreshwa ry'iyi miti. Isoko rigurwaho mwene iyi miti n'ibiyobyabwenge ryinjiza miliyaridi 30 z'amayero buri mwaka. Buri myaka ine uko habaye imikino ya Olympique, nyuma yaho batubwira amazina y'abantu basanzwemo ibiterambaraga bitemewe byabafashije gutsinda. Tuzabonamo abantu bazatwara ibihembo bikomeye, bazamuke kuri podium tubakomera amashyi, ariko nyuma bazatubwira ko bakoresheje iyo miti itera umubiri wabo gukora mu buryo budasanzwe. Mu by'ukuri abazatsindira irushanwa tuzabamenya mu buryo budasubirwaho mu 2026. Ibi bizaterwa nuko za laboratoire zikora ibizamini by'amaraso y'abakinnyi zikiri inyuma cyane mu ikoranabuhanga ugereranije n'ikoranabuhanga bakora ibi biyobyabwenge bikoreshwa mu gushaka ingufu bafite. Iki gihe nibwo tuzamenya neza koko ngo ninde watwaye umudari awukwiye yarakoresheje ingufu n'ubuhanga bwe. Uyu munsi imikino yose irebwa n'iki kibazo. Gukoresha mwene iyi miti cyangwa ubu buryo bishobora kuzacika mu gihe abayikoresha aribo baturyohereza umukino, mu gihe abatsinze bahabwa ibihembo by'akataraboneka, mu gihe igihugu gihiga ibindi mu mukino runaka kibihererwa ikuzo, mu gihe uwatsinze irushanwa runaka yirukwaho n'ibigo n'inganda bitabarika ngo bimuhe amafaranga, mu gihe bizasaba imyitwarire isa n'ubutwara umukinnyi wese uzavuga ko yakoresheje iyi miti, mu gihe hari inganda zikomeye zikora imiti mu isi zungukira mu kugurisha abakinnyi bibaha ingufu zitari kamere. Mbashimiye kuba mwemeye kutwumva. Ntabwo ari abakinnyi benshi mu isi baba bagikina imikino mpuzamahanga cyangwa babihagaritse bazakwemerera ko bakoresheje imiti cyangwa ibiterambaraga ukinnyi. Quentin Bigot ni umuhanga cyane mu kujugunya kuri biro byinshi, kuko ku myaka 18 niwe wari uyoboye Uburayi muri uyu mukino mu batarengeje iyi myaka nyine. Hari mu 2011. Iki gihe nibwo aheruka gutwara igihembo ari muzima, nta nshinge cyangwa nta kintu yanyoye kimuha ingufu zitari kamere. Nibwo aheruka, kuko yahise agira imvune yashoboraga kumubuza kujya mu mikino ya Olympique Londres mu 2012, maze umutoza we amubwira ko nta mahitamo afite yo gutsinda arwaye mu gihe hatakoreshejwe imiti itera ingufu zidasanzwe. Icyo gihe nibwo umutoza wanjye yambwiye ati, ubu nta kundi ugomba kugira icyo ukora kuko nta mahitamo ufite kandi abantu bose barabikora. Nutajya i Londres abandi bazajyayo kandi uzabareba kuri televiziyo. Icyo gihe batangiye kujya bantera gonadotrophine, ni nk'umusemburo wa testosterone wa kamere unyuzwa mu rushinge. Ubusanzwe gonadotrophine ni umuti abaganga bandikira abantu utuma umubiri w'umuntu uvubura imisemburo ishingiye ku kororoka. Abakinnyi bawukoresha mu kugira akanyabugabo kuko umuntu uwunywa agira imikaya minini cyane kandi ikomeye. Quentin Bigot yaniteraga ibyo bita testosterone propionate, akanywa ibyo bita methandienone ndetse n'uwo bita stanozolol. Ubusanzwe abakinnyi bakora amarushanwa mpuzamahanga bakorerwa amagerageza ahoraho, aho abaganga babapima amaraso n'inkari hakarebwa niba amaraso yabo atarimo ibiyakoresha bitari kamere. Mu gihe cy'imyaka 2 yose Quentin Bigot yashoboye gukwepa aya magerageza. Ni imiti myiza kuko iva mu maraso vuba, mu byumweru 2 ntayibikirimo. Nashoboraga kuyinywa mbere y'amarushanwa akomeye, nabikoraga ku buryo ntanyuranyaga n'igihe. Kuri njye byagiraga umumaro munini kuko iyo nanywaga iyo miti inshuro imwe hiyongeraga metero 3 ku ntera nsanzwe nkina. Metero 2 cyangwa 3 ni nyinshi cyane. Buri mwaka mu isi yose abakinnyi 3,000 bahagarikwa n'amashyirahamwe ashinzwe imikino mu bihugu byabo
basanzwemo mwene iyi miti mu maraso. Ku rwego rw'isi, urugamba rweruye rwo kurwanya ikoreshwa ry'imiti n'ibiterambaraga mu bakinnyi rurasa n'urutaramara igihe kinini. Mu 1999 nibwo ibihugu by'isi byashinze AMA, Agence Mondiale Antidopage, cyangwa se ikigo mpuzamahanga cyo kurwanya ikoreshwa ry'imiti yongerera ingufu abakinnyi. Iki ni cyo kigo mpuzamahanga gitanga mu mategeko igisobanuro cyo gukoresha imiti cyangwa ibisa n'ibiyobyabwenge mu mikino ngo umuntu atsinde mu buryo busa n'uburiganya. Gukoresha ibiterambaraga n'ihuriro ry'uburyo cyangwa ibintu byongera ubushobozi bw'umubiri bikangiza ubuzima kandi bikaba binyuranyije n'indangagaciro za siporo. Uyu yitwa Eduardo Henrique Doroze, ayobora komite nshingwabikorwa y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ibiterambaraga bitemewe muri siporo. Mu 2005 ibihugu by'isi 191 byasinye amasezerano mpuzamahanga ya UNESCO arwanya ikoreshwa muri siporo ry'imiti yongerera abakinnyi ingufu n'ubushobozi. Iki gihe ibihugu byahise biniyemeza guhuza amategeko hano iki cyaha. Kugeza uyu munsi igisa n'imbogamizi n'uko urwego mpuzamahanga rurwanya ikoreshwa ry'imiti yongerera abakinnyi ingufu n'ubushobozi rusa n'urudafite ubushobozi bwo gukora mu isi yose, ahubwo amashyirahamwe ashinzwe imikino itandukanye mu bihugu niyo yipimira abakinnyi bayo akanahana basanzwemo iyo miti itemewe ituma badakoresha umubiri wabo wonyine. Aha rero niho ikibazo cy'ingutu kuri iyi ngingo giherereye. Mu kwezi kwa munani mu 2015 IAAF, International Association of Athletics Federations, cyangwa se impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku maguru, yateguye irushanwa rya 15 ry'isi ryo gusiganwa ku maguru turi Pekin mu Bushinwa. Kuva ku mikino Olympique yo mu 2008, Ubushinwa bwabaye igihugu gikomeye cyane mu gutegura amarushanwa y'imikino itandukanye. Iki gihe ibihugu 208, abakinnyi barenga 1900 n'abantu miliyoni 6 bari biteguye gukurikirana iyi mikino ku mateleviziyo mu minsi 9 yose. IAAF ni itegura amarushanwa nk'aya, ikaba ari igurisha uburenganzira bwo kuyerekana ku mateleviziyo, ikaba ari nayo iciteka mu birebana no kubahiriza amahame mpuzamahanga abuza abakinnyi kunywa imiti ibongerera imbaraga. Amahame asa n'arimo inyungu kuri bamwe, aho ishyirahamwe ry'umukino riba ari umucamanza rikaba no mu barebwa n'ikibazo. Laboratoire zigenga zahawe uburenganzira n'urwego mpuzamahanga rwo kurwanya ibiyobyabwenge mu mikino nizo zipima abakinnyi. Mu isi hari mwene izi labo 35. Buri mwaka urwego mpuzamahanga rurwanya ibi biterambaraga rusohora urutonde rw'imiti n'ibindi binyobwa cyangwa ibiribwa bitemewe ku bakinnyi kuko bibatera imbaraga zitari izabo. Ibi ni ibiba byabonywe mu maraso y'abapimwe bagasanga barabifashe. Abasanzwe bafata mwene iyo miti bahita batangira kwirinda yashyizwe ku rutonde kuko iba yavumbuwe. Ubundi amasuzumwa akorwa mbere y'irushanwa na nyuma y'irushanwa. Abasuzuma bapima inkari z'umukinnyi, ubundi bagapima amaraso kuko yashobora kugaragaza ibitarabonetse mu nkari. Amaraso y'umukinnyi abikwa n'ishyirahamwe ry'umukino runaka mu gihe kirekire kugira ngo ajye agereranywa n'aya agenda afatwa mu bihe bitandukanye ngo harebwe icyahindutseho, ubundi umukinnyi bakamuha icyangombwa kigaragaza uko amaraso yameze, icyangombwa cyitwa passeport biologique. Ipeka mu 2015 mu irushanwa ry'isi ryo gusiganwa ku maguru, IAAF yasohoye amayero arenga 450 mu gupima abakinnyi bari bitabiriye irushanwa kugira ngo abakoresheje imiti itemewe n'amategeko bafatwe. Abanyakanyakazi 2 nibo bonyine basanzwe iyo miti mu maraso mu bakinnyi 208 bose bahatanaga. Nk'abandi bose amaraso yabo yarabitswe ngo ajya akomeza gupimwa uko habonetse ikoranabuhanga rikomeye ryo kureba ibiri mu maraso kugeza byibuze hashize imyaka 10. Indi ngingo isobanura uburyo abakora n'abanywa imiti itera imbaraga abakinnyi bahaye intera nini ababarwanya, ni ukuvuga abarwanya ikoreshwa ry'iyi miti. Bo banywa imiti itarasohoka ku buryo abashinzwe kubagenzura baba badafite ikoranabuhanga ryo gupima amaraso yagiyemo iyo miti. Niko bimeze kuko n'abayobora urwego mpuzamahanga rushinzwe kurwanya ikoreshwa ry'iyi miti mu bakinnyi biyemerera ko basigaye inyuma ugereranije n'abayinywa n'abayikora. Thomas Capdevielle akuriye ishami ryo kurwanya ibiyobyabwenge mu bakinnyi mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa ku maguru. Turabizi neza ko kuri bumwe mu bwoko bw'imiti ikoreshwa tukiri inyuma ugereranyije n'intera ababikora bagezeho. Iyi niyo mpamvu tugerageza kurema mu bakinnyi gisa n'urwikekwe ku buryo abafatiye imiti uyu munsi bataba bazi ubushobozi bw'ikoranabuhanga tuzaba dufite mu myaka 10 izaza. Ibi bituma nibura batekereza kabiri mbere yo gufata iyo miti.
Iyi niyo mpamvu iyo umuntu atsindiye umudari mu mikino Olympique barawumuha ariko awegukana burundu nyuma y'imyaka 10 kuko nibwo baba bamaze gupima bwa nyuma amaraso ye bakemeza ko uwo mukino yawukinnye atanyoye ya miti. Niyo mpamvu abatsinze by'ukuri muri iyi mikino ya Olympique ya 2016 tuzabamenya mu 2026. Ibisubizo by'amaraso y'abakinnyi bisohorwa nyuma y'amarushanwa buri gihe bisiga inkuru zo kubara n'amateka yo kuzavuga. Nyuma y'imikino Olympique y'i Londres mu 2012, Umurusiyakazi Zaripova yambuwe umudari wa zahabu yari yatsindiye mu gusiganwa ku maguru muri metero 3000. Ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isiganwa ku maguru muri metero 100 yambuwe imidari ya argent. Umunyaturukiya-kazi Azlika Kiralptekine yasubije umudari wa zahabu yari yatsindiye nyuma yo gusiga abantu biruka metero 1600. Bose bambuwe amashimwe nyuma yuko bari barafunguye za champagne zo kwishimira ibi bihembo twebwe tutapfa kubona. Mu 2026 bamwe mu bazatwara imidari bashobora kuzayamburwa ingingo ishimangira ko buri mukinnyi wese aba akwiye gufatwa nk'ukoresha ibiyobyabwenge kugeza igihe ikoranabuhanga rimugiriye umwere. Mu mateka ya metero 100 abantu 10 bonyine nibo babashije kuziruka mu gihe kiri munsi y'amasegonda 9.180. Umunya-Jamaica Usain Bolt niwe wenyine muri aba utaravuzweho kwitera imiti itera imbaraga. Uyu munya-Jamaica ni nawe wenyine wabashije guca gahigo ko kuba uwa mbere mu gusiganwa ku maguru muri metero 100 inshuro 3 zikurikiranya. Olivier Nigli niwe muyobozi mukuru w'urwego mpuzamahanga rushinzwe kurwanya ikoreshwa ry'imiti itera abakinnyi imbaraga zitari kamere. Hari ibibazo bibiri by'ingenzi muri Jamaica. Ku ruhande rumwe hari ikigo gishinzwe gupima ikoreshwa ry'ibiterambaraga gifite ubwigenge budafatika. Nta gahunda yo gupima abakinnyi yariho mu kirwa cyari gifite abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru. Icyo gihe washoboraga kuvuga ko Jamaica ari ubwami bw'ibiyobyabwenge n'imiti ikoreshwa n'abakinnyi. Gusa uyu munsi abakinnyi bakomeye baho basuzumwa n'ikigo cyo muri Jamaica. Gusa nanone ntibibuza ko twibaza niba igihe bari mu gihugu cyabo mu myitozo hatarabaye ibintu bitandukanye tutazi. Nk'uko byumvikana ibihugu byose byakagize ibigo bipima bikanarwanya ibiyobyabwenge n'imiti itera imbaraga ikoreshwa n'abakinnyi kandi amagerageza akajya akorwa mu buryo bw'ubwigenge. Ariko mu bihugu bimwe nka Jamaica, Kenya n'ibindi, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa rivuga ko amashyirahamwe ashinzwe imikino muri ibi bihugu atemera ko habaho aya magerageza bitewe n'uko ikuzo ryo gutsindira irushanwa mpuzamahanga igihugu kikaririmbwa atari benshi baryitesha. Kubera iyi mpamvu mu 2012 muri Jamaica abakinnyi ntago bakorewe ibizamini by'inkari n'amaraso mu gihe cy'amezi 6 mbere y'imikino ya Olympique i Londres, aho Usain Bolt yakoreye ibitangaza akahakura imidari 3 ya zahabu. Iyi ni ingingo y'abakeka ko Usain Bolt yaba adakoresha ingufu karemano. Mu bakeka ibi harimo n'umunyamakuru w'imikino muri Brazil witwa Carlos Ribas. Ukudakorerwa amasuzuma y'ibiyobyabwenge ku bakinnyi bo muri Jamaica biteye ikibazo gikomeye bitewe n'uko uduhigo twose tw'umuvuduko munini ndetse n'imidari yose y'umuvuduko mu marushanwa yose aheruka harimo n'imikino ya Olympique yose yatwawe n'abanya-Jamaica. Aho ni mu gihe cya Usain Bolt, Safa Powell, Sherry Ann Fraser, umubare munini w'abakinnyi baciye uduhigo bakanatwara imidari. Umugabo wahanganye cyane na Usain Bolt wahoraga muri nsataburenge, umunyamerika Justin Gatlin, yahagaritswe gukina amarushanwa mpuzamahanga inshuro 2 kubera kwitera amfetamine na testosterone. Yagarutse mu mikino afite imyaka 32 noneho yiruka kurusha uko yirukaga gifata ya miti. Ingingo yatumye bihita bitangira gukekwa ko hari imiti itera imbaraga umuntu afatika zamukorera ibyo yayinywereye hashize imyaka ibarirwa mu 10. Ibi bikaba ari byo byabaye kuri Justin Gatlin. Nubwo yahagaritswe imyaka 4 yagarukanye ingufu nyinshi ahita asinyana amasezerano n'uruganda rukora imyambaro Nike. Uku gusinya aya masezerano byabaye inkuru itari nziza ku barwanya k'abakinnyi bafata imiti itera imbaraga. Uyu nanone n'umunyamakuru w'imikino Carlos Ribas. C'est une attitude très cynique. Iyi ni imyitwarire y'agasuzuguro. Imyitwarire y'abaterankunga nka Nike ni urugero. Ni agasuzuguro kuko bishyura abo bakinnyi kugira ngo batsinde, ariko iyo abo bakinnyi bafatiwe mu biyobyabwenge n'ibiterambaraga aho kugira ngo bacane umubano n'abahubwo bakomeza kubafasha nk'aho n'ubundi abayobozi ba Nike bari bazi kuva mbere hose ibyo abakinnyi Brian Jones, Justin Gatlin cyangwa Marta Dominguez bakoraga. Aba ni abakinnyi bafatiwe mu biyobyabwenge kandi Nike ikomeza kubafasha. Ibi bitanga isura y'uburyo Nike ifata ikibazo cyo kwitera imiti itera ingufu mu bakinnyi. Ibi nanone bigashimangira ko ikoreshwa ry'iyi miti mu bakinnyi rishyigikirwa n'abakomeye yewe n'ibihugu bwabyo
kuko igishakwa ni ukugaragaza ko hari igikorwa ngo ibyo bintu bicike, ariko nanone bikenewe ko bigaragazwa ko umukino hari abawushoboye ariko ukaba umukino usa neza utari mu buriganya. Nibyo ni uburiganya kuko uyu munsi abakinnyi benshi batakoresheje ibiyobyabwenge cyangwa ibyongera ingufu basaba ko ibihano ku bafatiwe mu cyuho byaremerezwa kugira ngo bicike. Nicolas Pirig ni umukinnyi w'umusuwisikazi watwaye inshuro 5 irushanwa ry'Uburayi, atwara n'umudari wa zahabu mu mikino ya Olympique i Londres mu 2012. Mu marushanwa nko mu mikino ya Olympique haba hari abakinnyi nka 4, 5 cyangwa 6 bari ku rwego rumwe rw'ingufu. Nkoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo nze mubi imbere, mu gihe hari abandi bahitamo inzira yoroshye bakoresha imiti borohereza. Ibyo ntabwo bikwiye kandi birandakaza ku rwego rwo hejuru. Birababaje cyane guhora nibaza ngo ni bande mu bo duhanganye bakina mu buryo busanzwe cyangwa ni bande baba banyoye imiti. Ndatekereza ko abakinnyi bagaragajweho gukoresha iyo miti bakwiye guhanwa bikomeye. Nshigikiye ko kumwe iyo miti byafatwa nk'ibindi byaha by'ubujura, bagahanwa nk'uko abantu bahanwa bamenye amazu y'abandi, kuko abakoresha iyo miti nabo biba intsinzi n'amafaranga by'abandi bakinnyi. Ndatekereza ko baba bakwiye gufungwa. Cyaba ari igihano gikomeye kuri benshi. Amashyirahamwe y'imikino mu bihugu apima abakinnyi bayo, ariko kenshi ahitamo intsinzi kurusha kwigaragaza nk'inyangamugayo ku rwego mpuzamahanga. Hari abakinnyi bagiye biyemerera ko bemerewe kujya mu marushanwa mpuzamahanga nyuma yo gupimwa bagasangwamo mwene iyi miti. Bajyaga mu marushanwa bafite ibyangombwa byanditseho ko amaraso yabo ari kamere nta muti wagiyemo. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa ku maguru ryari rizi neza ko hari abakinnyi bakina amarushanwa mpuzamahanga bakoresha ibiyobyabwenge n'imiti itera imbaraga zidasanzwe, ariko rikabihorera. Ninde mu by'ukuri ufite inyungu mu kwemerera abakinnyi bakora uburiganya gutsinda amarushanwa? Ibinyamakuru by'Abafaransa Le Monde na L'Express byavuze ko bwana Lamine Diack wayoboye ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa ku maguru kuva mu 1999 kugeza mu 2015 yemereye ubucamanza bw'Ubufaransa ko yakiriye ruswa ya miliyoni n'igice y'amayero. Umuhungu we Papa Massata Diack wari umujyanama mu by'ubukungu muri iri shyirahamwe ryayoborwaga na se, nawe yakiriye 450 by'amayero abihawe n'umukinnyi w'Umurusiyakazi Lilia Shobukova kugira ngo uyu mugore yemererwe kujya mu marushanwa. Aya mafaranga yahise ashyirwa muri sosiyete ikorera muri Singapore yitwa Black Tidings. Papa Massata Diack yahise atangira guhigwa n'igipolisi mpuzamahanga maze ahungira muri Senegal. Undi waketsweho ruswa ni Gabriel Dole, umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa ku maguru UDSAF. Yaketsweho kwakira 200,000 by'amayero kugira ngo aburizemo ibimenyetso by'abantu basanzwemo ibiterambaraga mu maraso. Usibye ibi noneho hari abakinnyi bajya kure mu kumena amabanga akoreshwa mu marushanwa. Yulia Stepanova, umukinnyi wa mbere w'Uburusiya mu kwiruka metero 800, ndetse n'umugabo we Vitali, mu 2014 babwiye isi yose uko Uburusiya bukora abakinnyi baturusha kwiruka twebwe abatuye isi twese. Mu marushanwa y'Uburusiya narushanyijwe 3 nkoresha ibiyobyabwenge n'ibiterambaraga. Inshuro ya mbere hari mu 2011 i Moscow, ubwo nari mu myitozo n'umutoza. Yarambwiye ngo nibaza kunkorera ibizami simpangayiki. Yambwiye ko nibamara kumpima bari bumpa urupapuro rw'iroza ruriho nimero z'ibizamini byanjye. Yambwiye ko ngomba kumwoherereza izo nimero kuri SMS, ubundi nkasinzira ntacyo nikanga. Uko niko byagenze inshuro 3 zose. Sinamenye uko yabigenzaga, ariko ntabwo nigeze nkurwa mu marushanwa. Babwiye isi yose ko inzego zishinzwe ubuvuzi muri siporo y'Uburusiya zitera abakinnyi imiti batera imbaraga kugira ngo barushe abandi bose bo mu isi kwiruka, kandi ibi bigakorwa leta y'Uburusiya ibiri inyuma. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa ku maguru UDSAF ritari rifite amahitamo, ryahise rihagarika abakinnyi 4,000 b'Abarusiya. Nicyo gihano kinini cyahawe abakinnyi benshi cyarimwe mu mateka yose ya siporo. Vladimir Putin nawe ubwe nta kindi yagombaga gukora usibye kubwira isi yose ko leta igiye gukurikirana iki kibazo. Tugomba kwikorera amaperereza yacu bwacu imbere mu gihugu, kandi tukabikorera mu mucyo uhagije, kandi tugakorana n'ibigo bipima bikanarwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ibiterambaraga mu mikino. Nyuma y'amezi 2 yonyine Putin avuze ibi, abayobozi 2 bashinzwe kurwanya ikoreshwa ry'imiti itera imbaraga mu mikino mu Burusiya bapfuye mu buryo bw'urujijo.
Nikita Kamayev na Vyacheslav Sneve bapfuye mu byumweru 2 bikurikiranye, bombi bazize indwara y'umutima hagati mu iperereza ku ikoreshwa ry'imiti itera abakinnyi imbaraga. Sunday Times yanditse ko aba bagabo bapfanye amakuru bari bagiye gushyira hanze. Yulia Stepanova n'umugabo we Vitali batanze aya makuru iki gihe bari baramaze gufatwa nk'abanzi b'igihugu bahungira mu Budage. Ikoreshwa ry'imiti itera imbaraga mu bakinnyi mu Burusiya ntabwo cyari ikibazo cy'abakinnyi ku giti cyabo, ahubwo cyari ikibazo cya leta y'u Burusiya. Gusa bahagaritswe n'abakinnyi. Uwakoze raporo igaragaza uburiganya bwana Richard McLaren, umwarimu w'amategeko muri kaminuza y'uburengerazuba ya Ontario muri Canada, uyu munsi umuganirije yakubwira ko afite agahinda kenshi kuko mu mikino ya Olympique y'umwaka wa 2016 i Rio de Janeiro Uburusiya buhagarariwe n'abakinnyi 271. Richard McLaren we yifuzaga ko Uburusiya bubuzwa kwitabira iyi mikino kuko uburiganya bwakozwe na leta. Ku gihugu nk'Uburusiya intego nyamukuru yo gupima abantu ntabwo ari ugufata bitera imiti, ahubwo ni ugufasha abantu gutsinda amarushanwa. Isura nziza nk'iyi igihugu gitsinda inagifasha kubona amahirwe yo kwakira amarushanwa mpuzamahanga. Buri mwaka iyo habaruwe imikino igaragaramo ikoreshwa ry'ibiterambaraga bitemewe byinshi, umukino uza ku mwanya wa mbere ni bodybuilding. Ba abantu barushanwa guterura ibiremereye cyane. Hagakurikiraho isiganwa ku maguru, baseball, football américain, ibyo bita haltérophilie, iteramakofe, gukirana, isiganwa ry'amagare, hockey, rugby, koga, basketball. Imikino isaba ingufu myinshi ntabwo ari yo yonyine ikoreshwamo mwene iyi miti. Benshi bavuga ko imikino isaba ubuhanga no gukoresha umutwe cyane nk'umupira w'amaguru, tennis cyangwa basketball idakoreshwamo mwene iyi miti. Nyamara abashinzwe kurwanya mwene iyi miti bemeza ko abakinnyi babiri beza bakina umukino usaba gukoresha umutwe, uwabasha gukina igihe kinini atananirwa ari we watsinda. Ngiyi impamvu muri iyi mikino nabo bakoresha mwene iyi miti cyangwa se ibiterambaraga bitemewe. Ibi bikekwa cyane mu mupira w'amaguru, ariko mu babishinzwe hagati yo gukeka no gukora amaperereza harimo itandukaniro rinini. Ikindi kibazo nuko mwebwe abafana b'umupira w'amaguru mwikundira ibirori cyane kurusha amategeko n'ubunyangamugayo bugomba kuranga umukino. Ntabwo mushaka no kumenya niba umuntu utsinda ibitego abikoreshwa n'ibiyobyabwenge. Mwebwe icyo mureba nuko azi gucenga abantu gusa. Twebwe turabafana b'umupira w'amaguru. Ibyo bintu by'imiti itera imbaraga ntabwo tubitekereza. Twebwe tuba dushaka kwishimisha no kunywa za byeri. Kuri njyewe nta biyobyabwenge n'imiti yongera imbaraga iba mu mupira w'amaguru. Zeru muri Tour de France aho bibamo birumvikana, ariko kuri twebwe abakunzi b'umupira icyo ntabwo ari ikiganiro twaganira. Nyamara twumvise ku maradiyo tunasoma mu binyamakuru ko ikipe y'umupira w'amaguru y'Ubudage bayihaga amfetamine mu gikombe cy'isi cyo mu 1986. Muribuka mu myaka ya za 90 basanze mwene iyi miti mu bakinnyi ba Juventus de Turin. Muri iyi myaka kandi nk'uko abahoze ari abakinnyi babivuga, nuko abakinnyi ba Olympique de Marseille baterwaga inshinge za testosterone n'amamfetamine. I Berlin umunyamakuru w'imikino amaze imyaka 4 akora iperereza ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'imiti itera imbaraga mu mupira w'amaguru. Yabashije kwegeranya ubuhamya bw'abemeza ibi bikorwa mu mupira w'amaguru. Yitwa Daniel Dreper. Byagaragaye vuba ko Dr. Amy Clanpan wari umuganga mu bya siporo abakinnyi benshi basiganwa ku maguru bakundaga kugana, yahaye amasteroid anabolize abakinnyi ba VF Stuttgart na FC Freiburg. Ibi bisobanuye ko gufata iyo miti atari ibikorwa by'abakinnyi ku giti cyabo, ahubwo ni ibikorwa bitegurwa n'inzego. Tugiye kuvuga ikoreshwa ry'iyi miti mu maekipe twavuga nk'umukinnyi umwe wakinaga umupira w'amaguru muri icyo gihe ari we Joachim Löw, yakinnye muri ayo maekipe yombi. Actif dans cette équipe, Joachim Löw a joué à cette époque aussi bien à Fribourg qu'à Stuttgart. Joachim Löw avuga ko atigeze na rimwe afata iyi miti. Nyamara amaekipe yakoreshaga iyi miti mu gihe yakinaga umupira yose yayakinnyemo. Abatoza b'Ubufaransa Didier Deschamps na Zinedine Zidane nabo bombi bakinnye mu ikipe yavuzweho gukoresha mwene iyi miti n'ibiyobyabwenge. Uyu munsi hari imiti ivura ibikomere n'imvune mu buryo bwihuse abakinnyi bahabwa nk'iyo bari mu kibuga, ibishobora no kubafasha kugira ingufu z'umurengera. Imwe muri iyo miti ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ryarayihagaritse. Ni imitani n'ibikozwe mu tunyangingo two mu maraso y'abantu, ariko tukaba utunyangingo dufasha abantu gukura.
ni utwo bita proteine stokine ziba mu byo bita plaque du plasma. Ni kimwe mu bice bigize amaraso. Utu tunyangingo iyo baduteye umuntu kongera umubare wa plaque du plasma afite mu maraso hakoreshejwe uburyo bwo kongera ibyo bita chlorure de calcium mu mubiri w'umuntu. Izi plasma iyo baziteye mu gikomere cy'umuntu gikira vuba, ariyo mpamvu abakinnyi bakomereka bakabasohora hanze y'ikibuga iminota 5 bakagaruka bagakomeza umukino. Iyi miti ushobora kuyitera umuntu ikamuha imbaraga adasanganywe. Ni ubuvuzi bwitwa thérapie cellulaire. Abakinnyi bavugwaho guterwa myinshi muri iyi miti ni aba FC. Bisa naho ikoreshwa ry'iyi miti ndetse n'ibiyobyabwenge muri siporo ari intambara ishingiye ku bukungu, bitewe n'uko abategura amarushanwa akomeye mu isi nka Tour de France ndetse n'amashene ya televiziyo 100 yerekana irushanwa atakwemera mu buryo bworoshye ko miliyari 3 zireba iri rushanwa zireba umukino utaryoshye. Niryo rushanwa rya gatatu mu mikino rikomeye mu isi nyuma y'imikino Olympique n'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Banyonga igare ku birometero 3519. Baterera ibyo bita ama etape 9 y'imisozi. Basabwa kugera ku tununga tw'imisozi 4. Urugendo rwose bagenda ibyo bita ama etape 21, bakaruhuka iminsi 2 yonyine. Urugendo rusa n'ibirori. Ibirori nk'ibi nibyo byatumye ibihanganye nka Lance Armstrong bimufata imyaka 19 yose kugira ngo yemere ko yakoreshaga mwene iyi miti ngo abashe kunyonga igare mu buryo tutari twarigeze kubona. Iyi miti bamwe kabakoresha ibi bitangaza ivahe. Repubulika ya Moldavia hafi ya Ukraine, rwagati mu murwa mukuru Balkan Pharmaceuticals, uruganda rw'imiti rukoresha abantu 80. Igipolisi mpuzamahanga gishinjura uruganda kugurisha hirya no hino mu isi imiti itera imbaraga ifatwa nk'ibiyobyabwenge. Bo bavuga ko bakora imiti ivura indwara z'umutima nka anti-inflammatoire, amantalgique n'ibindi. Yose ni imiti yemewe ifasha amagara y'abantu. Ariko nanone usibye kuba iyi miti yemewe kandi dufasha, Balkan Pharmaceuticals ikora umuti witwa Clomid, umuti unyobwa n'abaterura ibyuma kugira ngo inyama zabo zibyimbe. Cytomed, umusemburo ukoreshwa kugira ngo umubiri ukure kandi ugire ingufu, ndetse n'ibyo bita Piracetam, umuti utera akanyabugabo bakoresha ingufu nk'abasiganwa ku maguru. Iyi ni imiti yemewe muri Moldavia, ariko mu bihugu bimwe by'Uburayi ntabwo yemewe. Nk'uwitwa Clenbuterol ubusanzwe uhabwa indogobe kugira ngo zigire ingufu zo kwiruka zikoreye. Tekereza noneho umuntu wawunyoye, ibinure bye byose birashonga. Imiti nk'iyi itemewe mu bihugu by'Uburayi igurishwa kuri internet. Murabizi hano nta mipaka ihari, tuhakorera byinshi mu byo dushaka. Kubera iyi mpamvu, Balkan Pharmaceuticals irimo kubaka laboratoire ifite agaciro ka miliyoni 26 z'amayero. Amafaranga aruta kuri ingengo y'imari y'umwaka y'urwego mpuzamahanga rushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge n'imiti itera imbaraga muri siporo. Murabibona, ibiyobyabwenge n'imiti itera imbaraga abakinnyi yahaye intera nini abashinzwe kuyirwanya. Ninde mu by'ukuri ufite inyungu n'ubushobozi byo gushyira iherezo ku kinyoma muri siporo? Abakinnyi, abaganga, amashyirahamwe y'imikino. Ibihugu bifite inyungu mu kugira abakinnyi beza, amashyirahamwe mpuzamahanga y'imikino agishaka kugaragara neza. Wowe urimo kumva iki kiganiro unashaka kureba umukino uryoshye, siporo y'ejo mu by'ukuri izaba ifite iyihe sura? Birashoboka ko tuzajya tureba imikino ikinwa n'abantu batakaje imwe mu mibereho y'abantu kubera imiti baha ubushobozi bw'amamashini.